Ndabahaye mwiriwe mwese banywanyi mwe mujahwema gukurikira makuru ngaha n'ibiganiro tubashikiriza vyibanda cyane ku makuru akomeye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abene igihugu. Tubibutse ko rero iyi nimwe mbonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru kandi ku gihe. Reka rero turebere hamwe amakuru akomeye ari kuvugwa ku gisoda cy'u Burundi aho bitangazwa ko indege yacu yakorowe, bikaba rero ari ibintu biteye ubwoba. Turareba rero uko iyi ndege yarashwe. Turaza kandi no kureba andi makuru akomeye ari kuvugwa mu karere aho bitangazwa ko ambasade ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Burundi yagize ibyo itangaza ku birebana na EGVM. Turaza rero kureba ibiri gutangazwa, turaza kandi kubabwira imirwano ikomeye hagati y'umuhari M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Turaza kandi kubabwira ko Jean Pierre Bemba, uyu ni ministri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari gushinja wahoze ayobora iki gihugu Joseph Kabila gushaka kwivugana Tshisekedi Chilombo. Turaza kandi kubabwira ko muri Rucuru havugwa amakuru yandi y'urugamba rudasanzwe ruri gutegurwa ndetse n'urwabaye. Turaza kandi kubabwira ko kugeza ubu ngubu Iwarikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Umuzarendo yivuganwe n'abaturage nyuma yuko yari amaze gukora amahano. Aya rero ni amakuru akomeye tugiye kugaruka mu buryo burambuye. Tuguhaye ikaze kandi niba ari ubwa mbere ufyonde sabone kugira ngo dukomeze turabana no mu yandi makuru atandukanye tugende tubashyikiriza ngaha. Reka duhere ku nkuru ikomeye iri kuvugwa ku gisoda cy'u Burundi. Amakuru aravuga ko umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab muri Somalia mu cyumweru gishize wavuze ko ari wo warashe kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yo mu bwoko bwa Berkane hafi y'ibirindiro byayo biherereye ahitwa Mido Shabir. Kajugujugu yari ifite nimero AU012 yari mu butumwa bwa asomo bwo mu muryango wa Afrika yunze ubumwe kandi ikaba yaragiraga uruhare mu kwimura ingabo mu gihe babaga rero babikeneye. Ubutumwa bwa Afrika yunze ubumwe muri Somalia ubu buzwi ku izina rya OSMO bukaba bwaratangaje ko kajugujugu yari irimo iva ndetse inavana ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro z'abarundi izivana mu mudugudu witwa Hawadereye yibasiwe n'umwuzure ubwo yahuraga n'ikibazo cya tekinike biba ngombwa ko igwa hafi y'ubutaka bugenzurwa na Al-Shabaab. Nkuko rero OSMO bivuga kugwa byihutirwa byatewe n'ikibazo cya tekinike aho guhanurwa n'umwanzi. Nubwo kajugujugu yatawe aho hantu kubera icyo kibazo ngo abakozi bose bari mu ndege barimo umudereva n'ingabo bashoboye kuhava nta kibazo. Nyuma baje gukira no kwirwanaho mu kigo cya gisirikare kiri hafi aho. Icyakora abarwanyi ba Al-Shabaab bafashe ibisigazwa bya kajugujugu nyuma yo kugwa, nyuma yo kwibaza amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko bayirashe. Ibi bitandukanye cyane n'amagambo yatangajwe na OSMO ishingira ko nta masasu y'abanzi yabagizeho uruhare nk'uko inkuru yanditswe na Military Power Africa ibivuga. Nkuko rero bagira bati Kalem Abadayo, intumwa idasanzwe y'agateganyo ya perezida wa komisiyo ya African Union muri Somalia, yashimye ingabo z'abarundi ku buryo bwihuse kandi bakitwara kinyamwuga muri iki kibazo. Yashimangiye kandi ko umuryango wa Afrika yunze ubumwe ukomeje kwiyemeza gushyigikira Somalia, igihugu gihanganye n'umwanzi ukabije ndetse n'umutekano muke ukomeje guhungabanya ibice byo muri iki gihugu harimo rero nk'umutwe wa Al-Shabaab. Ibiro bikaba zarabaye ntabwo ari ibintu byihariye mu gihugu cya Somalia. Umwaka ushize abarwanyi ba Al-Shabaab bafashe kajugujugu y'umuryango w'abibumbye yari itwaye abagabo babiri bo muri Somalia n'abanyamahanga benshi. Indege yari ihagurutse mu mujyi wa hitwa Beledweyne rwagati muri Somalia ariko ihura n'ikibazo nyuma gato bitumirwa byihutirwa hafi y'umudugudu witwa Hindihiya hafi y'akarere kayitwa Garaguda nk'uko bitangazwa. Aho hantu rero yaguye icyo gihe hari mu
gice kigenzurwa na Al-Shabaab, kandi uyu mutwe wahise ufata kajugujugu. Umuvugizi w'umuryango w'abibumbye Stefan Jarrick yemeje ibyabaye mu kiganiro yatangarije i New York, aho yagize ati nshobora kwemeza ko habaye ikibazo kijyanye na kajugujugu ikoreshwa n'umuryango w'abibumbye cyabereye uyu munsi ihitwa Iwagadugu muri Somalia. Akomeza rero avuga ko kwibasira cyangwa gufata indege zahanuwe na Al-Shabaab bigaragaza akaga gakomeye kagaragara mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'ibikorwa by'ubutabazi mu kirere cya Somalia. Ibyabaye muri Bere, ibyabaye kuri kajugujugu ya Bere 41 y'igisirikare cy'u Burundi kimwe no gufata kajugujugu y'umuryango w'abibumbye byerekana uburyo ibintu bishobora gufatira intera mu turere uyu mutwe wakoreyemo ibikorwa by'iterabwoba. Ku bijyanye na kajugujugu y'u Burundi, kwimura mu mutekano abakozi bose byagenze neza, ariko gutakaza indege ubwayo ku barwanyi ba Al-Shabaab byerekana gusubira inyuma. Ubushobozi bw'uyu mutwe bwo gufata no kwamamaza ibisigazwa ntibikora gusa nka propaganda y'intsinzi gusa, ahubwo binibutsa imbogamizi mu kubungabunga umutekano mu bihe bitoroshye, nk'uko rero amakuru atangazwa akomeza kugenda abigaragaza. Biravuga ko rero ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibiri gukorwa bishobora gutuma havuka imirwano ikomeye, ibishobora rero kuba by'igihe kirekire nk'uko benshi mu bakurikiranira hafi ibiba bariko barabitangaza. Baravuga ko rero kuri ubu Burundi bushobora guhita butegura ibitero bikomeye kuri umutwe wa Al-Shabaab, ibishobora gutuma imirwano irushaho gukomera, ndetse na Afurika yunze ubumwe igatera inkunga izi operation zishobora kuza gusiga habaye imirwano ikomeye iteye ubwoba. N'ubundi tukiri ku makuru akomeye ari kuvugwa arebana n'ibiri kubera ku butaka bw'u Burundi, reka tubabwire ko leta ya Kinshasa yababajwe cyane nuko abayobozi b'urwego rw'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka ruzwi nka EGVM cyangwa se Extended Joint Verification Mechanism rwego kugirira ibiganiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukabigirana n'abayobozi ba AFC M23 mu mujyi wa Goma. Hari ku itariki 2 Ruheshi 2025 nibwo Lucky Choleburwe uyoboye urwego rwa EGVM n'abandi bayobozi muri yo bageze mu mujyi wa Goma usanzwe ugenzurwa na AFC M23 baganira n'ubuyobozi bwayo ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'uruzinduko ambasade ya Kongo i Burundi kabarise yandikira umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR ko yamaganye urugendo rwa EGVM bagiriye muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23. Ambasade ya Kongo mu Burundi yasobanuye ko AFC M23 yahungabanyije umutekano wa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bityo ko itsinda rya GVM yari rigiye gushyigikira iri huriro ibintu bihabanye n'amahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'indi miryango iharanira amahoro. Iyi ambasade kandi yanaboneyeho gusaba umunyamabanga mukuru wa ICGR kugaragaza uruhande uyu muryango ushyigikiye hagati ya leta y'Kinshasa na AFC M23 kuri ubuzima zimya amezi 5 zigaruriye intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ibiro bikaba bibaye mu gihe amakuru avuga ko ibiganiro by'abayobozi ba EGVM na AFC M23 zibanze ku mahoro n'umutekano mu bice bigenzurwa n'iri huriro rya AFC M23. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bahati Erasto Musanga muri ibyo biganiro yijeje uru rwego rwabasuye ubufatanye mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu bice bigenzurwa na AFC M23. Ubuyobozi bwa EGVM binyuze kuri Corwe akaba yarashimiye guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga n'abandi bayobozi batandukanye bo muri iyi ntara, avuga ko icyo cyabazanye ari ukugira ngo baganire n'ubuyobozi bwa AFC M23 nk'abavandimwe, kandi ko we n'itsinda bazanye bakoze uru rugendo mu rwego rwo kugira ngo bagenzure uko umutekano wifashe ngo kuko biri mu nshingano z'uru rwego. Ariko uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo rwigeze rwishimira ibingibi. Reka dukomeze page y'amakuru yacu tuje irucura ari kubera imirwano ikomeye
yewe n'imirwano iteye ubwoba. Aho rero umutuzo wongeye kugaruka kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 9 Kamena 2025 mu mujyi wa Nyamirima uherereye mu birometero 40 uvuye Ikiwanja muri groupement ya Binza ari muri territoire ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'imirwano ikaze yamaze amasaha arenga 3 hagati ya FCM23 hamwe na FDLR ndetse ifatanya na Wazalendo, guturika kw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje kumvikanye muri uyu mujyi w'ingenzi bitera ubwoba abaturage. Amakuru agera kuri Actualité.cd aravuga ko umukobwa ukiri muto yafashwe n'isasu ari Musanze iwabo arapfa. Aragira ati hari nko mu masaha 3 za mu gitondo ku isaha yaho ubwo Wazalendo yinjiraga mu mujyi wa Nyamirima, byakurikiranye no guturika kw'intwaro ziremereye n'izoroheje kugeza saa 5 za mu gitondo. Abantu ba AFC-M23 babasubisha inyuma kugeza mu ishyamba. Umutuzo waragarutse mu mujyi kuva nyuma ya saa 6. Icyakora kuvyerekeye umubare w'abapfuye, umukobwa muto yarapfuye akubiswe n'isasu. Amakuru ava kwa muganga yemeza ko urupfu rw'uyu mwana rufite ingaruka zikomeye kuko n'umwana wari uri mu kigero cy'imyaka 13, kandi biravugwa ko Wazalendo yongeye kugaba igitero ishaka kongera kwigarurira umujyi wa Nyamirima. Umukozi ushinzwe ubuzima muri aka karere yagize ati ibi ni ugucengera gusa kw'ihuriro rya FDLR na Mai Mai, kandi kuraswa kw'intwaro ziremereye n'izoroheje kwakomeje kugeza ku isi ya saa 5:30 za mu gitondo. Kugeza ubu ibintu biratuje kubera ko abagabiza igitero basubiye muri parike bakurikiranwa n'inyeshyamba za FCM23. Umubare w'abapfuye n'umukobwa w'imyaka 13 wafashwe n'isasu ryamugezeho ubwo yari ari iwabo. Iyi mirwano yabereye muri groupement ya Binza kabishe mu gihe imishyikirano hagati ya Kigali na Kinshasa bigizwemo uruhare na Doha igenda itera imbere nk'akanyamasyo kuri iki cyiciro. Bakaba rero basabye ko ibintu bigomba kuba bizahagarara, M23 ikaganira na leta ya Kinshasa, amahoro agahita agaruka mu buryo bwihuse. Ibiro ni biri kwa mu gihe kandi hari andi makuru akomeye y'inshamugongo dufite, aho bitangazwa ko abaturage batuye mu gace kahitwa Rukumbi ani muri territoire ya Rutshuru bicishije inkoni umurwanyi w'ihuriro rya Wazalendo rishyigikiye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yaho barashe umubyeyi we. Wazalendo ikabigizwe n'imitwe yitwaje intwaro nyinshi yiyemeje gufasha ingabo za Kongo kurwanya AFC rigenzura ibice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Benshi muri Abazalendo usanga bakorera mu bice bavukamo, gusa hari abandi baba bashaka kwigirira kwagura ibirindiro ahari ubutunzi nk'amabuye y'agaciro n'amashyamba ndetse kugira ngo bahige inyamaswa. Abandi bakora ubucukuzi butemewe. Abaturage basobanuye ko mbere y'uko uyu murwanyi arasase akamwica yari yasinze cyane, kandi ko muri uwo mwanya yari afite imbunda. Iyi myitwarire yarakaje abaturage, bamukubita inkoni baramukubita kugeza we apfuye. Imirambo yabo bombi ikaba yarashyinguwe ku mugoroba wo ku itariki 8 Ruheshi 2025 nk'uko bisobanurwa n'ikinyamakuru Actualité.cd. Societe civile ikorera muri Rutshuru yagaragaje ko gutunga intwaro kw'abantu batahawe imyitozo nka Wazalendo kuzakomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Babona ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri gahunda yihariye yo gusenya imitwe yitwaje intwaro ikwiye kwamburira intwaro zose aba Wazalendo kuko bazikoresha mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse bakaba rero bavuga ko ibiri kuba ndetse n'ibikorwa byose n'ibintu bizateza ibyago bikomeye ndetse bishobora gutuma abaturage bagirirwa nabi mu buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe rero bitangazwa ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo nta gahunda ifite yo guhagarika guha intwaro Abazalendo. Reka dukomeze page y'amakuru yacu tubabwire ko Bemba yashinje Kabila gushaka kwica Kisekedi. Uyu ni minisitiri w'ubwikorezi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jean Pierre Bemba yashinje Joseph Kabila wayoboye iki gihugu, Moise Katumbi na bamwe mu bayobozi b'inama y'abepiskopi Gatolika gushaka kwica Perezida Kisekedi Chilombo. Kabila
Kabila wategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 amaze iminsi ari Goma aho yaganiriye ndetse agirana ibiganiro n'umutwe mu mako ya 3 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Inama y'Abepiskopi Gatolika Senko nayo yamaze igihe kinini ihamagarira ubutegetsi bwa Kisekedi kuganirira mu mako ya 3 ariko bwanze kumwumva. Mu kiganiro Minisitiri Bemba yagiranye na Top Congo FM yavuze ko afite ibimenyetso byose bituma ashinja aba bagabo gushaka guhungabanya ubutegetsi no gushaka kwica perezida. Yagize ati ndashaka kuvuga ko inshinja Joseph Kabila, Moise Katumbi na bamwe mu bayobozi ba Senko gukora ibikorwa bigamije guhungabanya ubutegetsi no gushaka kwica umukuru w'igihugu cyacu Kisekedi. Abajijwe n'ibi birego bashinja abangaba bifite gihamya, yagize ati ndi kubashinja kandi nzabigaragaza. Yamije ko ibi bimenyetso bishinja abagabo abimaranye igihe kirekire kirenga amezi 6 kandi ko yiteguye kubyerekana. Kabila akaba amaze imyaka 6 yari yaracecetse ndetse bya politiki asa n'uwabishyize ku ruhande, yongeye kugaragara avuga ko ashaka gutanga umusanzu mu gusubiza igihugu ku murongo. Ariko kugeza ubu hari bamwe bavuga ko ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa ari ibintu ndetse n'ibikomeje kuba byose bihungabanya umutekano ku rwego rwo hejuru nk'uko bamwe mu bakurikiranira hafi babigaragaza. Aho rero bavuga ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikwiye kuyoboka inzira y'ibiganiro aho kugira ngo ikomeze kuba yarwana ibitezi ibyago bikomeye abaturage. Reka dukomeze amakuru yacu tujye rero ku n'ubundi kubijyanye naho leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaciye umuvuno mushya wo kubuza abanyamakuru kuvuga kuri Kabila. Biro bikabije noneho mu isura nshya dore ko atari ubwa mbere byumvikanye mu itangazamakuru. Kugeza ubu amakuru ari nuko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwaciye umuvuno wo kubuza abanyamakuru bakorera muri iki gihugu kuvuga kuri Joseph Kabila wabaye perezida wacyo kuva muri 2001 kugeza muri 2019. Mu cyumweru gishize nubwo perezida w'urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru n'imiyoboro y'itumanaho Kasake, uyu akaba yitwa Christian Basembe yatangaje ko yafashe ingamba z'agateganyo zibuza abanyamakuru kuvugana ndetse no kuvuga kuri Kabila n'ishyaka rye PPRD. Iki ni icyemezo cyahujwe n'uruzinduko rwa Kabila yagiriye mu mujyi wa Goma cyakurikiye impaka muri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu banyapolitike bamaganye iki cyemezo ndetse banagaragaza ko muri iki gihe Kasake iri guhinduka igikoresho cy'ubutegetsi aho gukora inshingano zacyo. Ni mu gihe PPRD yagaragaje ko iki cyemezo kinyuranyije n'ingingo zitandukanye z'itegeko nshinga ndetse n'amabwiriza agenga amashyaka. Yasobanuye ko uruzinduko rwa Kabila muri uyu mujyi ugenzurwa n'ihuriro AFC M23 ntaho uruhuriye n'intambara ahubwo rugamije amahoro. Mu nteko rusange yabaye ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa Ruheshi 2025, Depite Christian Mundo yagize ati Perezida wa Kasake yihaye uburenganzira bwo kwambura abanyamakuru n'abaturage uburenganzira. Depite Boris Mbuku yatangaje ko kuba igice cyo mu burasirazuba bwa Kongo kigenzurwa n'ihuriro AFC M23 bidakuraho yubahirizwa ryishyirwa mu bikorwa ry'amategeko y'igihugu. Yasabye uyu Bosembe guhindura icyemezo yafashe. Icyo gihe rero Bosembe yarivuguruje abwira abadepite ko abanyamakuru n'ibitangazamakuru byemerewe kuvuga izina rya Kabila ariko bakabikora mu buryo bwiza. Ku itariki ya 9 Ruheshi 2025 byamenyekanye ko inteko ya Kasake yafashe icyemezo cyo gukuraho icyo Bosembe yari yafatiye abanyamakuru n'ibitangazamakuru, isaba ko ahubwo bizabuzwa byababuzwa gutangaza amakuru arebana nabo yise abashotoranyi n'abakorana nabo. Icyemezo cy'inteko ya Kasake ntacyo gihindura kuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihamya ko Kabila ari umuyobozi w'ururo AFC ndetse yanatangiye bamukurikiranaho ibyaha bishamikiye kuri iki kirego. Ibyaha Kabila akurikiraniwe birimo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko, kugambanira igihugu, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasira
inyoko muntu, ariko Kabila we yararahiye avuga ko agomba kurwanirira igihugu ibintu bikajya ku murongo. Kuri ubu rero Joseph Kabila akaba akomeje kugenda bivugwa ko yazanye na bamwe mu bari basanzwe bakorana nawe biza hafi, yaba muri diplomasi yaba ndetse no mu gisirikare. Biravuga ko rero ibingibi bishobora kuba bizazatuma ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo ubuhirikwa, dore ko kuri ubu ngubu na Bemba nkuko twabibabwiye atangiye gushyira ibirego bikomeye kuri Joseph Kabila, ibishobora gutuma dosiye irushaho gukomera, ibintu benshi badatinya kuvuga ko bishobora gukira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habi, kuko basanga ibibazo biri muri iki gihugu bizakabaye birangizwa n'ibiganiro, amahoro kongera kagaruka. Biravuga kandi ko kuri ubu ngubu FARDC iri gutunda ibikoresho mu bice bitandukanye by'urugamba, aho bitangazwa ko nta kabuza imirwano igiye gukomezaho kuba ibiganiro benshi nkuko bari babyiteze. Akaba ari ibyago bikomeye bikomeje kubwirira abaturage, kuko benshi bamaze guhunga. Raporo zagaragaje ko imirwano kuva yatangira mu mpera za 2021 abaturage barenga miliyoni 2 bo mu burasirazuba bwa Kongo bavuye mu byabo. Dusoreje aha, fenda sabone cyangwa se ukore subscribe dukomeze kubana.